to sam. Dobro gledanje filma. Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljube, vrickaju semenke, ćute i bulje u platno uglavnom. Ne smijem da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, mene niko ne poznaje. Ko bi mogao da pretpostavi da će da me ostavi? Vrata su dobro zaključana, između 4 zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon ćuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.